Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mande-mande, ibu-ibu, bapak ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Marilah kita lanjutkan tadarus ini dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama rahmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam ruang Zoom ini. Sholawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pemimpin besar umat sampai akhir zaman. Baiklah, mande-mande, Bapak Ibu semuanya, peserta tadarus, kita masuk juz 12 ya, juz 12 halaman 222 ya. 222. Silakan yang pertama Mande Tati dulu. Silakan Mande Tati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa ya'lamu wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin wa huwa alladhi samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحسبه ألا يوم يأتيهم ليس Mande tadi bisuh ya, bukan sibuh ya, kebalik Mande. Oke. Ma yahsibu. Oke. Bisuh bukan sibuh, kebalik. Bisa. Oke, astagfirullah. Oke. La yaqulunna ma yahbisuh ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد
ضراء مسه بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفر إنه لفرح إنه لفري إنه لفري إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Mandineti belum dibuka mic-nya. Mandineti mic belum. Ya. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن
aktsaran nasi la yu'minun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Allahumma arhamna bil Quran. Siapa lagi? Mandi Tati? Nggak dikasih nomor semua. Belum tahu karena Mandeben. Amos tadi telat Mandeben. Mandeben, Mandeben. Setelah Mandeben siapa? A'udzu billahi Oh, saya minasyaitonir Pak Atta. Mbak Tatak ya. Iya. rajim. Ulaika lahum yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillah wa ma kana lahum min dunillahi min awliya يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا
لنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Coba ulang lagi, قال Mande, coba diulang lagi yang barusan. من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. Ulang lagi, Mbak Ande. Dari wa'ata, coba diulang lagi. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Muhammad Hamna bil Quran. Selanjutnya Pak Atta, silakan. Wa yaqumi la as'alukum alaihi mala in azriya illa ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun wa yaqumi man yanshu wa yaqumi man Iyanya panjang ya, Pak. wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taraktuhum. Coba ulang lagi, Pak. Wa ya qaumi man yansuruni nih ya. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taraktuhum afala tadhakkarun. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malaku wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Inni idzal lamina zalimin. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa akhsharta azidalana ta'tina
فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Fa'ata, Ya. Allah itu ya kalau kasrah sebelum lam Allahnya ditipiskan, jangan bihillah, bihillah tipiskan. Oh ya. Innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un am yakuluna iftarah qul in iftaraytuhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana fala tabtaghi إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Ya Allah, makanna bil Quran, makasih Pak Atta. Wa yasna'ul fulk wa kullama marra alaihi mala'un min qawmihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adabun muqim hatta idza jaa amruna wa faradtan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana ma'ahu illa qalila wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna
يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين Masya Allah. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Masya Allah. Ya, ada satu tadi Bismillahirrahmanirrahim ya, kalau ibu belum tahu ya, Ya. itu namanya imalah ya, bacaan ghorib ya, cuma satu-satunya di Al-Quran ya, yang tulisannya fathah tapi dibaca e, ya, majriha. Ya, udah selanjutnya silakan Bu Desmi Roda. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salihin la tas'alni ma laysa laka bihi ilm Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa wa tarhamni akun minal khasirin. Qila ya Nuh bisalamin minna wa barala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum summa yamussuhum minna azabun alim. Coba ulang lagi Bu Ade. Wa umamun. Wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna adzabun alim. Ya. Tilka min amril ghaibi ilai ma kunta ta'lamuha min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin.
wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairuh in antum illa Bu Ade ditutup aja kameranya, Bu Ade, hilang-hilang soalnya. afala ta'qilun. Alaikum midraran wa yazidkum alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu riti alihatina an qawlik wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya silakan Ibu Wina Lisa. Ya, Bu. Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an summa la tunzirun. Inni Ngaku di radio. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizu binasiyatiha. Ya-nya tidak panjang ya, Bu. Enggak panjang ya-nya ya. Oh ya, Walau diulang. Ma min dabbatin illa huwa ahizun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursila faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum
wala tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz walamma jaa amruna najjayna hudaw wallazina amanu ma'ahu birahmatim minna wa najjaynahum min azabin ghalid wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattabi'u amra kulli jabbarin anid. Coba diulang lagi, Bu. Ibu, ulang dari Ya. wa asaw rusulahu, coba diulang. Wa asaw rusulahu wattabi'u amra. Wattaba'u ya Bu, bukan wattabi'u. Oh ya, maaf. Wa asaw rasuluhu wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yaumal qiyamah ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dal li'adin qaumi Hud wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha wastaghfiruhu summa tubu ilaih. Coba diulang lagi, Ibu. Coba diulang lagi. Wasta'marakum. Fastaghfiruhu summa tubu ilaih. Inna rabbi qaribum mujib. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwa. Salah ya, Bu? Ulang. Iya, ju itu tidak ditasdidkan aja ya, Bu. Oh ya. Jangan tertahan sebentar aja karena ini tasdid bukan dengung ya, Bu ya. Coba ulang lagi dari qalu. Qalu ya Salihu qad kunta fi amarjuwa qad. Fina, nanya ketinggalan bukan A tapi Fina. Ulang, Bu. Qalu ya Salihu qad kunta fina. Ya, yang panjang ya sama so ya. Jangan hu yang dipanjangkan. Ulang lagi. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabl.
marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ba'budu abauna Ulang dari ma, Ibu. ma ba'budu kenapa Bu? Mayak, bukan bak. Mayak budu. Mata ya, ya Bu. Ma ya'budu abauna wa innana nafi sakim mimma tad'una ilaihi murib. Coba sekali lagi, Bu. Ulang, Bu. Dari mayak. Dari Maya, oh ya. Ya. Maya budu abauna wa innana lafi sakim mimma tad'una ilaihi murib. Iya, alhamdulillah. Makasih Bu Zulmiati. Sama-sama, Bu. Baca selanjutnya balik ke awal. Tadi. Ada ibu apa milik ibu nomor 10 yang baru masuk, silakan. Oh, iya. Silakan Bu Mardiat dibuka kameranya. Halo, Bu. Ibu Mardiat, milik Mardiat. Tolong dibuka kameranya. Enggak ada orangnya kayaknya Mande tadi. Nggak ada? Oke. Itu ada. Mande minah mancanegara. Jadi Pak nomor 10 nggak membaca? Orangnya nggak muncul. Oke. Jadi mana ya barusan? Sekarang ayat berapa lupa saya? Ayat Qolayat, oke. Qolayat ya qalalat ya wailata qalat ya wailata alidu astagfirullah. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Enggak Mande tadi ya? Kenapa? Yang ayat yang 63 Bu harusnya Bu. Ya, yang 63 atau itu salah. Qala, oke, astagfirullah. Ya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaituh fama tazidunani ghaira takhsir wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adzabun qarib. فأقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا
والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ Nah, ya. Ya, wa min khiz, bukan khin ya kan, Manda Nah, tadi. Terbalik-balik. Wa min khizyi Ya. yaumi iz. Heeh. Wa min khizyi yaumi iz. Ya. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'allam yaghnau fiha ala inna samuda kafaru rabbah ala Rabbahum oh an iya. rabbah. Ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dal li samud walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin janid Coba ulang lagi. fama labisa an ja'a bi ijlin hanid Ya. falamma ra'a aydayahum la tasi Aidi ya, bukan kita da. balik-balik aja. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasim minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq Yaqub. Allah Muhammad setan memeliti. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Ya, danya panjang قالوا Mandetati danya panjang. Tadi tidak dipanjangin. Coba ulang lagi deh Mandetati. هذا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته Amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid.
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. maaf. Ya Ibrahim أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح إليس الصبح بقريب. Mande, bukan ilai Ya. tapi alai. Alai ya tadi Mande bacanya ilai. Ya maaf ya. Inna mau'idahum subuhu alaysa subuhu biqarib. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة
حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Marhaban bil Quran, Pak Atta silakan. Ya Bu. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن
يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. ومقنا بالقرآن يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا
أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Warahmatullahi Bil-Quran. Pembaca selanjutnya Desmi Rozal, silakan. مما يعبد ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل هم نصيبهم غير منقوص Desmi Roza, dimatikan mic-nya ya. Mic-nya, kameranya coba dimatiin ya. Matiin kameranya, nggak nyambung, nggak kedengaran, putus-putus.
Ya. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw Kenapa dipanjangkan? innahu bima. Salah tadi ya, jangan Yang mana Bu gaw, Guru? tidak panjang gawnya itu gaw, jangan gaw. Tidak boleh panjang gawnya. Coba ulang lagi deh, Bu Ade. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw Nah, gitu. innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillah wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la wa aqimis sholata torafatin nahari wa zulafam minal lail Coba diulang lagi. Oh, Bu Ade coba diulang lagi. wa aqimis sholata torafai nahari wa zulafam minal lail. Sudah Bu Guru? Ya. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at dzalika dzikra lizzakirin wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Falaula kana minal quruni min qabl ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad. Ulang tuh. Coba ulang lagi deh. Di mana ulang? Falaula, lalu tidak dipanjang tadi. Falaula kana minal quruni min qabli Berhentinya nggak begitu. Sinyalnya lagi nggak bagus. qalilam minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Oh, maaf, Nabi Quran. Baru Pak Ibu Minda
Ibu Minda baru hadir. Iya, habis Bu Ina deh. Bu Oh Ina ya, dulu. oke. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Ya, ummatau Ibu. Ummatau itu ditarik ke hidung ya Bu, jangan sekadar tasdid ya. Ummatau agak ditarik ke hidung, jangan ummatau. Kalau ummatau baru tasdidnya doang dapat baru ya. Ya, diulang ya, Bu. Iya, Bu. Walau syaa rabbuka lija'alan nasa ummatan wahidah. Coba ulang sekali lagi Bu. Bu, ulang lagi dari awal. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Ummatan wahidatan wala yazarulna mukhtalifin. Coba ulang lagi Bu. Bu, ulang lagi dari ummatau. Ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Ya, wala yaza panjang ya Bu zanya. Oh, Tadi ulang. dipanjangin. Dari mana ulang, Bu? Ulang lagi dari ummatau Bu. Ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin illa marrahima rabbuk Ulang lagi Bu. illa marrahima rabbuk Tunggu Ibu dengerin. waliza Ibu selesai Bu. Illa panjang Bu. Tadi hi-nya yang Ibu panjangin. Makanya diulang tapi sekarang la-nya yang nggak Ibu panjangin ya. Illa ulang ya. marabbuk. Illa marrahima rabbuk Ya. walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnah la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusuli ma nasubitu bih manasat manusab bitu bihi fa ulang Bu manusab bitu bihi fuadaka waja'aka fi hadi ulang nafas pendek diulang ya Bu manasub bitu bihi Ibu kebalik. fuad Kebalik Ibu bukan nasub tapi nusab ya. Kebalik membacanya. Nusab gitu. oh ya manusab bitu bihi fa'adaka waja'aka fi hadihil haqq. Coba ulang lagi Bu, salah lagi. Dari mana Bu? Ulang lagi dari manusab. Manusab bitu bihi fa'adaka Ibu maaf. Bukan fa'al, Bu. Fu'a. Itu udah berapa kali bacanya fa'af. ya maaf ya Bu. Manusab bitu bihi fuadaka waja'aka fi hadihil haq
fi hadhil haqqamu ulang fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa zikral lil mu'minin wa kul Maaf, wadzikra, jangan wadzikral ya, lamnya tidak mati, lam yang kedua yang mati. Wadzikra dipanjangkan ra-nya. Coba ulang lagi dari mau'izatu. dari mana Bu? Wa mau'izatu. Wa mau'izatu wa zikra ya Bu. Panjang ra-nya. Ya, wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Ya. Wa kullil lazina la yu'minuna malu ala makanatikum inna amilun. Wantaziru inna muntazirun. Inna Wal- panjang bunyinya. Wantaziru inna muntazirun. Ya. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amr. Dari mana ya Bu? Ulang. Ulang lagi dari wa ilaihi, teruskan. Yurja'ul amru kulluhu fa'budahu wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu wa'bud wa huwa tawakkal alaih. Fa ya Bu, dari fa coba ulang lagi Bu, dari fa bud. Fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu. Wa tawakkal Bu. Cuman wa-nya cuman satu ya Bu. Fa'bud huwa tawak, bukan huwa wa tawak. Dua kali banget Ibu baca wa-nya. Coba berhenti dari alaih ya. Fa'bud huwa tawakkal alaih. Berhenti aja di situ, ada wakaf di situ. Ya. Dari fa ya Bu? Ya. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Lanjut ya Bu, Ya. gitu aja ya. Ya, berhenti Bu, terus Ya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasil. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qabli
Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. It's qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyarak. Berhentinya di mana nih, Bu? Berhentinya di mana nih, Bu? Ulang dari ini, Bu. Inni ra'aitu ahada asyaraku asyaraku kabau. Bu, asyarakau, bukan asyaraku ya. Asyarakau kabau. Astagfirullahaladzim. Inni ra'aitu ahada asyaraqau kabau wasyamsa wal qamar wal qamara ra'aituhum li sajidin. Coba ulang lagi, Bu, yang terakhir dari wasyam. Wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Zuniati. Ya, sama Bu. Allah marhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Bu Minda. Silakan Bu Minda. Buka mic-nya Bu Minda. Mic-nya belum dibuka. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwat. Enggak panjang wanya ya, Bu. Ikhwatik ya, kalau mau berhenti ya. Ya. Dari ya boleh dari mana Dari mulai? Dari la taksusru. Ya. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaki. Wanya itu enggak panjang ya, Bu. Ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Tidak panjang wanya. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani adun mubin. Ya, insa itu cuma 2 harkat ya, Ibu, jangan berlebihan ya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jangan berlebihan, 2 harkat, 2 ketokan aja, jangan berlebihan. Ulang balik, Bu. Ya. Inna syaitana lil insani adun mubin. Wa kadzalika yajtabi. K-nya tidak panjang, Ibu, hati-hati ya, huruf yang nggak panjang, jangan tertahan, salah, jadi bacanya wa kadzalika tidak panjang K-nya. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu alaika wa ala ali Ya'qub. Alaika wa ala ali Ya'qub
kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lilsailin. Ayatul tasdid lamnya baru ditasdidkan ke sin. Ulang lagi Bu dari wa ikhwatihi. Watihi ayatul lisailin. Iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Ya, wa ahabbu jangan tertahan Bu, tidak panjang Ibu. Ulang dari wa akhu, bu-nya jangan dipanjangkan, bu-nya jangan. Coba lagi Bu dari wa akhu. Wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana. Ya Bu, usbah Ibu berhenti ya. Ada wakaf qala nggak di situ Ibu? Dari mana ulang lagi Bu? Usbatun itu ada wakaf nggak di Ibu di situ? Ada wakaf baca qala nggak di Al-Quran Ibu? Enggak. Kalau enggak, kalau mau turutin ya usbatun, jangan tertahan di tun, soalnya di depannya huruf izhar ya. Wa nahnu usbatun, jangan ditahan di tun, agak dipercepat. Wa nahnu usbatun inna aba, jangan usbatun, nggak boleh lama-lama di tun ya. Ya. Wa nahnu usbatun inna abana lafi dolalin mubin. Ya. Iqtulu Yusufa Ibu jangan ik tetapi pokok ya, sesuai dengan yang ketiga ya. Kalau dhamma huruf yang ketiga dibaca awal huruf tidak ada harakatnya dibaca dhamma. Ya. Uqtulu Yusufa awit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum watakun. Ya, awit rahuhu ardai. Bu, jangan dan lagi karena di depannya ada huruf idgham bi gunnah ya, didengungkan. Coba lagi dari awit rahu. Awit rahuhu ardan yakhlu lakum. Itu yang akan dirubah, jangan ardan tapi ardai, masuk ke ya Ibu. Ya. Awit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'di ba'dihi qauman salihin. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu
la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarah. Ya, huruf qalaqalah harus dipantulkan ya Bu. To, qaf apabila mati, to, qaf, ba, jim, dal itu dipantulkan, jangan mati total ya. Ya taqit, ya taqit, ba dipantulkan Bu. Coba ulang lagi dari wa alqu. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqit. B-nya tidak panjang, jangan ditahan Ibu. Jubi tidak boleh panjang B-nya. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqit ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Ya, in kuntum fa'ilin. In-nya dengung ya Bu, kunnya dengung, tapi tumnya tidak ya. Tumnya itu izhar syafawi ya, tidak berdengung. Mim ketemu fa ya. Mim itu kalau mim mati yang berdengung bertemu mim dan bertemu ba. Cuman dua itu aja, selebihnya tidak boleh ditahan. Ya Bu, Ya. ulang dari in kuntum. Ya, in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu. Ya, Ibu yang nggak panjang-panjang suka ditahan panjang ya. Hati-hati huruf yang nggak panjang agak dipercepat. Fa tidak panjang. Ini di bawah ada tulisan ismam ya Bu. Ismam itu artinya memonyongkan mulut ya. Didengungkan nunnya dulu ya. La ta'manna, dimonyongkan mulutnya. La ta'manna ala Yusufa wa in. Coba dari la ta'manna. La ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ya, wa inna panjang ya Bu. Ya, lananya dua harkat, jangan berlebihan. Cuma tabi'i cuma dua harkat, dua ketukan, jangan berlebihan ya. Ulang dari wa inna coba Bu. Wa inna lahu lanasihun. Lana kepanjangan Ibu tuh dua harkat aja itu namanya matabi'i. Wa inna lahu lanasihun. Ya, dua ketukan aja jangan berlebihan. Wa inna lahu lanasihun. Ya. Arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Wa inna panjang, kenapa tidak dipanjangin Ibu? Ulang dari wa inna aja. Wa inna lahu lahafizun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahul dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahul dhi'bu Qalu la in akalahul dhi'bu
wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Ya. Usbatun itu jangan juga tertahan ya Bu. Ibu harus berbanyak belajar tahsin ini Ibu harusnya ya. Masih banyak kekurangan dari tajwid Ibu. Kalau Ya. Bu SD juga pasti Bu, itu enggak ada tambahan-tambahan belajar. Maaf Ya, Bu. harus Ibu belajar tahsin ya Bu, biar kajinya lancar, bacaannya benar gitu ya. Iya, ya, makasih Bu. Ya. Untuk baca selanjutnya balik lagi ke Manitati, silakan. Bismillah. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayat ghayatil jub. Ya, jub ditahan dulu Ya. tasdidnya ya Manitati, baru dikolak-kolakkan ya. Fi ghayabatil jub. Ditahan karena itu ada tasdidnya. Ya. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi'amrihim hadza wa huwa la yash'urun. Waja'u abahum isya'an yabqun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhib wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'ah. Wallahu alimun bima ya'malun. Wasyauruhu bisamanin bakhsin daradihim. Wasyarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Coba ya. Wasyarauhu
وشروه بثمن بخس درس وشروه بثمن بخس دراهم Darahima ma'dudah. nggak sampai. Coba ya. Wa basyaruhu bithamamin bibah Wabasyaro. Ditambah lagi bahannya namanya nih. Wasyaro ya. wasyarahu bithamanin bakhsin darahima ma'dud. Bukan dimatikan dalnya ma'dudah. Ya sampai dah. Nggak sampai. Dari mana nih kalau nggak sampai? Ulang aja dari darah aja. Habis tanggung banget soalnya. Iya, oke. Hah? Darahima ma'dudati wa kanu fihi minaz zahidin. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته Ralim bukan liam ya. Ralim ra'atihi. الذي اشتراه من مصر لامرأة ها؟ Ya, من مصر lim lim. ya Ya. Mim misro limro'atihi akrimi maswahu asa ayyang fa'ana au nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wili walinu'allimahu min ta'wilil ahadits min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Astagfirullah. Maaf ya Ibu ya. Maaf. Silakan Mondeneti. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Wai dimatikan ianya Mandi. Dimatikannya. Maswai. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا إن رأى برهان ربه Ulang lagi deh Mandi. Ulang lagi dari laula. لولا أن أرى لولا أن رأى برهان ربه
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من قيدكن Ulang lagi nanti. Hah? Ulang lagi tapi dubarim tadi duburim ya. Coba ulang lagi nanti. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدك Min kaidikun, kalaupun berhenti nun gunah itu tetap dipakai ya. Min kaidikun. Nah, kayak gitu berhentinya, jangan dimatikan total. Innahu min kaidikun. Ya. Iya. Inna kaidakunna azim. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك berarti ya هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا كل واحدة منهن
ya. Kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا
نبئتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم kafirun. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Pak Atta. Pak Atta ada? Enggak ada ya? Enggak ada Pak Attanya. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sambung Bu Desmi Roza, sambung setengah halaman aja. Udah mau habis. Buka mic-nya. Mic-nya belum dibuka, Desmi Roza. Ya, Bu. Ya sahibai Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasfi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhu mazkurni inda rabbika fa'ansahu syaitanu zikra rabbihi falabisa fissijni bid'a sinin wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulat
Dari wasab, sab'un wasab'a sab'un sumbulan aja. ija sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya in kuntum birru'ya ta'burun. Allah merhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Ibu mana sih Ibu? Ibu Wina tadi mana? Udah Keluar keluar? kayaknya. Iya. Ibu Minda sekarang. Ya Belum, udah Bu Minda, coba masih Bu ada. Minda setengah Oh, masih halaman ada? aja. Masih ada? Mana? Bu Mina. Ibu Wina, Bu Wina tadi barusan ada, sekarang udah keluar kayaknya. Ibu Winda aja dulu deh, setengah halaman aja. Ya. Pak Hatta ada itu. Qalu adghasu ahlamin wa ma nahnu bita'wil wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Wa qala allazina naja minhuma wadda Ulang lagi deh Bu. wa qala allazina naja minhuma waddakhara ba'da ummatin ana unabbikum. Itu nggak ada panjang ya Bu. Ummatin ana unab. Nah, nanya kalau ada bulat kayak gitu tidak dipanjangkan nanya. Oh ya. Ulang aja dari ummatin. Ummatin ana Dipanjangkan unabbi'ukum. Ibu nanya. Ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Ummatin ana Ibu ananya jangan dipanjangkan. Tadi kan tadi bilang ana yang ada bulat atas, ada nggak di bulat lonjong di situ? Ya, tidak dipanjangkan nanya ya. Bismillah. Ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Ayyuhasid di panjang dinya ada ya mati sesudah kasroh. Oh ya, ya. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sabu fi ayyuhas siddiqu Ibu tasdid dalnya nggak ada pakai. Ayyuhasid diku ayyuhas siddiq ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin. Dari fi boleh Bu? ya. Fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun. Ijah enggak panjang. Nanya nggak panjang antara kata dengan Sab'un ijah. Sab'un ijafun wa sab'i sunbulatin khudrin wa ukhara yabisatin la'alli
wa ukhara yabisatin la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fazaruhu fi sunbulah fama hasadtum fadaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Ya udah Bu, segitu aja Bu. Sambung aja Mandeneti, setengah halaman lagi Mandeneti, silakan nanti. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العظيم. Udah ya Bu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Selesai sudah acara tadarus kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa Bismil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله